rangkaian acara sekaping 2 yang gigak dinto pawasan Al-Quran dari setuju para khotimin khotimat dari Situng sampai nomor 11. Daftar nama khotimin khotimat Langker Nurul Istiqomah Cilbutan dan Susubenep Rebu Sakemi Mei 2016 memasuki acara kapeng dulekor ampun 22 kali dulekor kali dalam rangka acara kak itu sebedeneng Langker Nurul Istiqomah. Nomor situng Lutfi Ardani putra dari Bapak Muhammad Sulih beserta Ibu Suciati Nyapar. Nomor 2 Fahriza Ramdani putra dari Bapak Abdul Manan sarang Ibu Mokmina Nyapar cobaan. Nomor 3 Adila Depa Izzati putri dari Bapak Masruji beserta Ibu Yulia Megawati Putri. Nomor 4 Rizky Amalia putri dari Bapak Bing An beserta Ibu Siti Juairiah Cilbutan Malang. Nomor 5 Fadilah putri dari Bapak almarhum Mostar beserta Ibu Siti Khadijah Cilbutan Lenteng. Nomor 6 Siti Alfiah putra dari Bapak Samaon putri dari Bapak Samaon sarang Ibu Munaiyah Cilbutan cobaan. Nomor petok Nafisah Amelia Salsabila putri dari Bapak Nurul Huda Bandung beserta Ibu Saidah. Nomor belu Siti Hanifah putri dari Bapak Muhammad Saleh garis miring Jongjong sarang Ibu Pusani Nyapar Cilbutan. Nomor 9 Nabila Sapitri putri dari Bapak Muhammad Sa'dun Tesok Laok mantan Nandanda Fausiah Jamil Cilbutan. Nomor 10 Khalifatun Nisa putri dari Bapak Muhammad Ja'far beserta Ibu Siti Anisa Nyapar Giring insyaallah. Nomor 11 Siti Lailatur Rahmah putri Al Ustadz Fathur Rahman Jamal beserta Nyai Hefliah Yasid Cilbutan. Sakak dito dari situ sampai nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamu qadimul la yumallu sama'u tanazzah qawli wa fi'li wa
wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilam fa'auna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun
rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istawna Inna ila rabbikar ruj'a Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla Alam ya'lam bi anna Allaha yara Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah Nasiyatin kadzibatin khati'ah Falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyata Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib Allahu akbar La ilaha illallah Wallahu akbar Walillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Waladiyati dabham falmuriyati qadha falmughirati subham fasar nabihi naqam fawasat nabi jam'ah. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid.
wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush famma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi syatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Rabbi aidani min adabik. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yaqin summa latarawunna yawma idin anin na'im. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil
wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladahu kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqadatun fi amadim mumaddadah. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Lilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salat
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu
Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila siratikal mustaqimi bi barakati khatmil Qur'anil azim. Wa bijahi habibika wa rasulikal karim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Waghfir lana dunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramina wa ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an. Uzayyin ahlakona wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an. Allahumma hdina wa yassir umurana wa hassil maqasidana wa qti hajatina wasfi jami'a asqamina wa tammim amalana bi hurmatil Qur'anil karim. Amin. Ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa shifaa wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Amin. Waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu birabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamati innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
كنت ظاهر ما فيهم فبدوت شخص آخر كي يتفاخر. وظننت أنا أني بذلك خزت غنى فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر